Kule jubani fibro kene kalong ka jing pentip namta kitu ku kwa bantap ya kene ka jing light kam hapo Assam Rifle kabare ke jong ka Assam Rifle Technical and Treatment Recruitment Rally 2022 te kane ka notice kal ami na du khalai trik April aja far te nomor ba website ke ban sya ban apply online kan sedang du trik Jun te kanang biang ma ban pentip te kidon kibal atip ban kane kalong ka jing pentip namta ki ban tip ban nyarap namta jongki te dakan mau ba kelas date jong kane ban apply kadai ar pho tarik jong banai Julai arjar ar bat ka jing sedang ban pli ya ka server online application kadai na du trik Jun arjar ar kanang don sakoma shite yotam kan mau ba na du trik Jun pla ban apply kane ka push ngun ba menta shite yotam 4 ban apply te application kan long baik online mode te phya ban apply online baik baro bat ka Rally Kandai Bej Nadu Shitrik September Arjar is tentatively scheduled from 1 September 2022 onward mutma Shitrik September Hanang Bej Kinsa Benlong Eki Rally Barok Jongkineki Pus Teki Pus Kidon Kumba Syajar Laispa Prapau Tangba Lapie District State Wise no Te Jong Kamekhalia Kendon Satang New Teliki Pus Jong Kamekhalia te ban apply kane kawai ke ban kong ba pidon kam ba pidi ban submit ya ki domicile certificate lane ka permanent resident certificate ban pen I ba pidei nakata ka state mat phimla ban submit da jong ki state marba kin hab ban jit ya phi kat kum ka state ka jong phi lada piden be khlia phep submit ya ka domicile jong ka me khlia phe ban apply te sale apply lupa ya kata shwa me phin submit dan pada apply sale apply no menta te kan mau ka website ke dei hapo Assam Rifle phaban lech hakne ma website jeng mudip kadai Assam Rifle .government.in te anda pla lech hakne ka website te kan zon ka option ha podo kan tho online form te nadu rutrik bada ngan sami bada ya kane jongka technical treatment rally bada ka sami ka option te misal lech apo kane ka website bisa ban apply kan mau ha kitu ki ba yu te ha po website be te namta ki SCST rek mau ka de free mau ka bai yu mnan kaman siu SCST mnan kaman siu tang ba pideban kan mau ban print ya ka application form anda pla panda baro ban print ya ka tu ra ha por village ban mare ra ek ST certificate maro piden po child tribe ban yo relaxation ban yo ge baro ban ra eta te yaki jinon kambaro kum ke ladon notification po Assam Rifle ke one notification ban print ban pen I ke jing sisa pan I yang tu hamar ba tho hangne te ban tip hamde phan puli hi kane ka notice ru ban yo jing tip kan mau bhai kita te ka jing mare kalong 1 kilometer pendap apo 100 minit nam tak shinrang ban nam tai kan the ga dai ruspa meter per minute live ho second ha pendap kan ruspa 1600 meter ha pendap po per minute bon live ho second kan mau 1.6 km 8:30 minutes ba per minute live ho second te kan don ru ka exam ru kan don te kadai siswa mark tenam taki SCST kadai phaban pas mark pas kadai live percent mau live percent te kan don ru ka age relaxation te mo kan bawan pen age relaxation kadai khat pra du apply snem bat kan don ka relaxation nam taki SCST te kan long no sans nem ka relaxation tak mudba kan wan chaka ar phu prasnem mudba pra hadu ar phu prasnem ma phapan I ya ka ST certificate jong phi age relaxation te ka haj bade ka de hangne bade phapan pe bhama ka haj hangne ka de shispa drup r 0.1 cm mama shispa drup r 0.1 cm the minimum height for all candidate belonging to the children tribe pihak ra ya ka ST certificate ba pen yo tangki ba yo poi ka shispa rupa ar pansan kila ban apply mo kan ma kata kane ka kham yu kham strict teken shim shispa rupa ar marba ya ki all candidate kan shim shispa anyo pho te namta ki SCST beda ka dai shispa rupa ar pansan tang namta ki skill tribe ST ka dai shispa rupa ar pansan tes akan mau new penru centimeter jong kan normal expanded jong ka chest ban prapway expanded yang kitu gijing pentep ta kipus ngan peniang ne
Pus kidon tang nyau tali jongka state Meghalaya mo kini Havildar Clerk STR tali pus General dari kawai long lai tali pus Havildar Operator Radio Online kawai kapus ST kawai jong EWS kawai jong General dengan long lai tali pus te Rifleman benda dan tang kawai General te total barok kalong nyau tali pus te piaban baik bah te dal apply ka apor ban apply sa apply no sa le pa website nyandu ndru teri ujun pila ban apply kita kini gi jumentip ngatrai kal era begitu ki kam kulesibun